Dan bila saya tanya Datuk Seri Hamzah soalan ini, saya kata macam mana ni? Sepatutnya beritahulah kita siapa. Senang kita kerana kepimpinan itu yang menjadi penentu banyak isu, ya. Tapi dia kata tunggu sikit lah, tunggu masa, dia kata. So my question to you is the same question. Yeah. Apakah ada masalah dalam memilih calon Perdana Menteri ini dan diumumkan kepada ramai sebelum pilihan raya? Soal problem ni ialah kita ada, there cannot be two lions on the same mountain. Ya. Pengurus PN orang lain, ketua perbankan orang lain. It's a bit confusing. Yeah. So sebenarnya betul PN perlu selesaikan isu ini segera. Dulu saya ketua pemuda Bersatu, saya dah dalam biro politik lah. Now I'm no longer, but I'm still in Supreme Council. Jadi saya tidak ada privy ke atas perbincangan ini, kecuali tanya kawan-kawan lah. Jadi antara desakan PAS yang dibuat secara umum ialah untuk ini, to reform the structure Perikatan Nasional supaya kita bergerak lebih laju, supaya ada jelas perbezaan peranan. Jadi saya nampak ketika ini, selain daripada kepimpinan yang senior seperti Tuan Guru Haji, Tan Sri Muda Yassin, Perikatan Nasional juga perlu tampilkan sosok kepimpinan pelapis. Kalau kita nak tubuh kerajaan nanti, perlukan satu atau lebih calon Perdana Menteri, kita ada dan bersedia. Tapi itu bahayanya. Nak pergi kempen, you must have one PM candidate like Anwar. Anwar won because everyone was solid behind him. Dan dia boleh mengaturkan ini isu yang kita nak mainkan besok, lusa, sebab dia seorang yang jadi kalau boleh PN ada that structure, lebih berkesan pada saya. That's why benda ni perlu dibincangkan dalam mesyuarat. Saya tiada kuasa untuk menentukan, cuma harapan saya kalau boleh kita tampilkan sosok yang muda, sosok yang lebih segar untuk rakyat. Dan saya nampak kombinasi dua sosok ini, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Dr. Samsuri Mokhtar. Teknokrat, dua teknokrat. Jadi kalau kita boleh tampilkan dua sosok ini dan polisi-polisi yang boleh memenangi middle ground, meyakinkan orang bukan Melayu, yang bahawasanya kerajaan yang akan ditubuhkan ini kerajaan yang tidak ekstrim, yang moderate, yang progresif, yang berpegang pada janji reform, bukan seperti Anwar Ibrahim. I'm sure we can swing at least 10% the non-Malay votes. Oh, cukup. 10%. I think 5% is enough. 5% enough, you're right. We maintain the Malay votes. We pujuk orang UMNO. InsyaAllah, I think we can beat the next government. Syaratnya, the change must happen within this year. Because I'm afraid Anwar will call election next year. So PN must be aggressive enough to promote calon-calon Perdana Menteri. Kalau bukan satu, at least beberapa ditampilkan. Itu saya punya pandangan. Okay.